Uyu ni uthaka wa bururi uri ugucagiriria gendi kuma ituri ciothe cia thi na guteithiriria hari kuimbia utonga wa bururi wa Kenya. We have a lot of tourists, a lot of people visiting there using the boats all the way from the shores of the lake to the island. Gururu-ini cia iria ria Baringo ni kundwega muthemba wa Rothschild cionekanaga. Ndwege ici ciarehirwo mwena uyu kuma mwena wa Soesambu kaunti ya Nakuru itimini ria kunina ugwimi wacio kuona ngothi yacio hamwe na mitingoe ni ikoretwo ikimererio matania gwimi na gucungiriria namba yacio kunyiha. Another reason why we are having it in the middle of that island, in the island, is because it's an endangered species. They cannot be easily found. Giraffe ni ngumu kupatikana ila zingine kwa sababu watu wanapenda kuua kwa sababu ya hiyo ngozi yake na pia mkia yake. Kuringana na ruhonge rwa kuramatanya cia githaka KWS ti undu muhuthu agwimi gukinyira ndwega ici mwena uyu no iria-ini ria Baringo ni magacirithitio gitiri niguo gucigitira kumana na ugwati o wothe. Maana tumeleta hapa ni kwa sababu ya hiyo mambo ya poaching na pia hapa ni 24 hours security iko sawa usiku na mchana. Kwa ihinda riri kuri na ndwega mugwanja tu muthemba wa Rothschild mwena uyu na ingi 1,600 thiini wa mabururi mangi gitaru-ini kia Africa iria ikoretwo igicangira hanene hari kunyitirira thingo cia ruhonge rwa ugendi bururi-ini. Wanjiru Meta, Inooro TV.